TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Wabon Samuel ya Brentino Nesrewa Bompayo ya dia tu atesewo ya shintino Nesrewa Bompayo ni awuna munyina awade atefo mamunya evangelist kwasinya ko TV amehwe pae Kumawood TV kachiro obi no obi so kanche obi say ohwe no obi ye nhira efiri bibi nsikwa awade Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Asida yedimu nyami Asida yedimu nyami eyo musomfo fan mensa junior ni me pese okosoa na wo Kumawood TV eye ya yedimu yankosoa hwe nyame enhirao Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV aba amansane yena yedimu Nkonyenya Harriet Odon manyang fiala ganya actress ha lenya fofoi da shada manno nanyi ha kono right yama ya hwefo ajo enanyumre emfama Kumawood TV so enanyumre sene wonim no enenso so adom na dom ye yasan hia mu biem se bakofo ema na da bia meka se apomoden komotwetwe de eduru so se ya esese otwe ben wafidie ne pa television no na ensema etise no utumi etie bi da bia meka movies ni yahwe na enyom so de yetie bi pa na ara mpempe na eduru eye apomoden ho a na mepese otwe ben wafidie ni ye se na be ya won so nkomotwetwe a ye babedi no won so betimi anya chefa ewom na odi abobra sanse ewiase amama kama asem nyina yare na obi beto na japade ama na japade nyina afini sa na egina yare so ene nipa bebira tonton mo japade a omunya apomoden eno nti na ene mene wasi nkonwa na ye babedi nkomo edi afa apomoden ho eno nti dwumade yi ya to ne din se wonkwa ehia ma wonkwa ho ehia o na apomoden ntimi NCP ensita emfama ho ne senti na osonfo DJ Lofty mene ho ababedi ahia ewo Kumawood TV so na ye de apomoden komotwetwe edi ebrawo se ne da meka no ye to nsafo akukudam wona wonim de edi fa apomoden mu eniema wo ya ebebo amawatimi edi wonkwa na so ache eno na ebedi ho nkomo da ne da ene so yesenhye mu biem kane no na eyeda ya woda ene ya twe ede aba okuada eno nti efiti ena wo hwe yen ekro no ada okuada bia enumre no nso ekopem no wotwe yede ukohia dwumode no ede ebrew ene so tena wafidie no ho frewunia bi na ka kire na se on join yen either on the TV and I say oba join yen on Facebook Kumawood TV on Facebook meno ka say betimi enya akwanya na wahwe bi live ebia na okọ baabi ufifie umpese dwumade wo behwere me pachawo join yen e Facebook no so Kumawood TV on Facebook enti ukọ o Facebook no search engine no na wa search Kumawood TV Facebook na afei watimi abomode join yen on the show so ena YouTube Kumawood TV on YouTube obetimi join yen dwumade no ekoso no your comment and contributions are most welcome on the show obetumi the messages the aba questions bi a person obisa doctor ewa ha ene no edi nkomoyi oka bibi na onti ase na person obisa question a obetumi the message the aba ye WhatsApp line no so the four messages no so ewo ho a obetumi the WhatsApp message the abisa ensembisa bi a person obisa uhwe wo Facebook no so abetimi the message the afa ho the aba na afei ya kenkan ni nyina the amount me pacho WhatsApp line no 0543 596074 0543 596070 obetimi the messages no the aba na ya kenkan nsembisa bi a wo efa enenkomo a yebedi hu no wo so wetimi abejone ene dwumadie yi obi bebisa se na ene di na DJ Lofty the eba ene yen topic for the day
a hidden truth about natural healing. Hidden truth about natural healing. We ene yenkomo twetwe yene Dr. Eric Ampa eba ebedi ho enkomo wo de ene se obekoso na wama wafidi no ada kai national so say dwumaku a omaso ya sene e wo say dwumadie mu eye Danny Herbal Center endupa no ewudwaso ebre ekono yebebo ho dawuro edi akyerew na watu anamo akopɛ edupa na watimi anom na etimi aboa ma bibia nso etimi akoso kama kama ene yentena ewo dwumadie so mentwa me ho na menje aboafo nkrato yi meba na me bedru pɛ DJ Lofty me wa me ne Dr. Eric Ampa ebedi enkomo na ya kyerɛkyerɛw the natural way a yebetimi aboa na ahili naturally na enyema timi akoyi ede ma apomuden ma wafidi no ena heya me ba sisi ya wo kwa me se jina ho me no kasa jina ho na me asum dweka efo mi twam na mi preach out to kwa mo ko ha nyina manitua but ene mo ha no etu atwa ti na chedi ampo na Danny Herbal Center so akofa Danny natural herbal capsules so dia ba eya for male vitality what's up ma wapomodele when she Danny Herbal ointment eya for body and joint pain ene fama no on here oh jinga ni na me ya do ma Sunday mo ma ba for le ye baba dodo papa what you feel abi ene ya mo ha na me aso jodi na minim me amedi ho adase mo Danny ma menya malaria no Danny ma heba mixer eno ene boa me eno de malaria dura no do so wa yade na wonim me sa me ho yade wie no na me timi ndidi timi je Danny to eno ana mo manum atos uni ha ubedidi na mo mesrew anumre me famire to me fasting Danny Herbal product wa pomodin ho hia ye FDA ahyehyɛ saa edwadie yi nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ Kumawood TV aba amansane yena yediem Kumawood TV aba amansane yena yediem Sini papa be na upe. Right, welcome back on the show. We unkwa here dwumadie ena wani egusu a wohwe no baby a wo bia ote yenka na wohwe no bomoden se obe johnny e wo dwumadie so na ene wama wonkwa ho atumi ahia wo empempin na bia meka se aya na ye na ye yusu ka no mosuni no obehu se oda sori anopa ube ade a obedi ka cheke se obehu se ka no ensuo e oda so mu ana engine no bibia ye adwuma o ties enudun si form o start a ebetimi a start and sample na one move car no na wo time e wo car ho a mebisa se na wapomden no so wo ka wo eye time e de mana na se wo answer no e da bi dia ene ye ba be kire kwan a obefa so a obema wapomden ho etimi ehia no ma wo nkwa e ho so etimi ehia ho sanse wiase japade ehwe nyina no ni nkwa a untumi ehwehwe japade bi a wo hwehwe eno nti ene the hidden truth about natural healing eno na yedi ho komo Dr. Eric Ampa doc akwaba alofti me dey also doc na bia mako dey eroni to me nti yeti ase yeda nyame ase Dr. Eric Ampa Dr. Owo Danny Herbal Center na omo so ni dwumaku a maso yasene wo dwumadie mu na ene yene no edi nkomo e dia fa hidden truth about natural healing. Yeah. You can't say hidden truth. Yeah. About natural healing. Yeah. Not your patch lesson. Yo, me da sipi na ebedi kan e betcha etiefo a wo mo ehwe yen ebremu. Kumawood TV ona ehwe na manone. Yeah. Ibi Ghana ha enkura kese Western Eastern Accra ne Ashanti. Maybe a obi ehwe yen bia na ye chia etiefo nyina. Etiefo jo so pa. Na de di kan no asema wa bi say ade a megidi yese sanka ebetumi a. Awasanka Ghana Ghana aban ma ho kwan. Na kwan bi so no yetimi enya mmere. Etimi kire this particular topic. Ade a ade we ase hia. Menka ne sa. Even meka Ghana akra ma limit no. We ase hia. Okay. Answer always statement here we be say ya or say the hidden truth. Yeah. It means nokra ye de asie. Nokra ye de asie. Edifa apomuden. Edifa apomuden a enam oduman kuma ba de so. Okay. Ana say adebo ana ye kan natural akra na brebia onyankopon ba ete saa ansesa ye bia ye de ema ho
enti no kura bia ehinta afa ye pomodin a nanka aduro bia kura ni ho a awasenka se de onyankopon si abon no mana no eno atimi ma yenya pomodin wie peyo. I see. Enti no kura bi wom ehinta eno ho dwumadie na anwumre atiefo baba be di se obi say ye ka the hidden truth concerning natural healing as anete kire say senka normally said the onyankopon boni wiase na nka wiase na timema bibia wie peye wo ya pomodin mu ya pomodin mu no eye no kore bia ahinta say free afiti adebo ahyase afiti ase no a be pum sabre no no kore bia wo ho a nka be bo mani papo pomodin wie peye no no na ye di mo sa anete do ye hwe say no kure bi wo ho a idea yenyi no kure di emma ya grafo ya tinfo entimi hu no kure a wo ho a esi ahinta eno no emma ma ya pomo entimi city esi principal mai entina pitiase na make say sa platform way particularly this topic here ya ba be discuss topic here was nka broad this time nka say the COVID-19 ba ya ye friend anado ebetena se emma abrebia ode information updates no abusua ne oman ni nyina tena se bre no ehwetie no mejidi yesa senke betumi a kasa topic we nso wasa nka eye brebia omamu ni nyina tie bi na boaye because he say yade ohopa nipa yare pa because ye person kwana abrantie nya emfie dun wotwea otumi asisi yade ye penso inkwana ababawa obu ne nsa efisa emfie du ensia de ba nso de ba na ye penso inkwana ababawa ebu ne nsa wote yaw ye penso inkwana wo ba enyinsen na wo kɔ awo so a je se chenchene a ye no operation ye penso nkwa because anaka ne no sa oba nyinse na edu ne boso ne nkunu mu a se wan hweye na upie da no a obaba no awo so oba nyinse na edu ne boso ne say wan hweye na enti kane no sa oba nyinse na oba fa afuro na se ne bre so a ye nya wono nkwa ofie. I see. Because we have mistake. I want to have na enoma wo die enoma wo me nyina ye nwura ebo ma bibia de na kwam e woni padua ne mu on fair drobia enti e kame ya se wan hweye na wugya ne ho a wan hweye baba no no awo. I see. Enti kane no nyoma na ye ta hu awo mu pa ne se oba ka se okwa awo so woduru ho a na atese no awo ne nyina ne se naturally ye wono ma bia onyankopon de twa ye ho hia a e wosenka enoa no ye aduro san ma yen eni ntina tetene nipa nta nyade na nipa ba yade a eyimfie achi e na oyare nso se sia na ekoto no ni nyina ne se enoma wo die no ma onom no kwan bi so no it is food but it is medicine ye duane wo di na nso duane ko mo ye duro ma no duane e be ye duro period adena nei ye didi na ye miere na ye bini san ye duro mai na kane ne mum na etisa na ura fi sekane na sabio tiefo ne ahwefo mfancha ne de mponchi biri ne dua no ma na nim se de chemicals ekum nipa ene dua chemicals ekum nipa ene dua ne ma se kane na ye de mponchi na asase na kasa kwa yetimi do so wura no na de mix anwea na pro na ama asase na so fertile enti aduane ne beso do so but saa na wo say so because kwan ya afaso a eso ba ne ye but this time no we have introduced some agrochemicals emwamma enoma nkai wo say yedie no baye no a eno baye ne yedie yetimi nya no enye saa na say etie to wadwe ne say what fruit udi awasa nka obenya calcium ewo kwadum oboa udi at this time eye chemical no wanya enti kwan bi so no ama eneni pankwa na kura no ayetia na ade ba ko a ene me pese yensua ho ade a wokofa ba ya ye ka ho seme the hidden truth about natural healing unim se ye fa enuane ne no ba ya to so de agu ho ni nua ba
eduha anse ye wo nuane ye wa atosode ye wa aduaba ye wo hahama so ni nyina ye food o but ye wo nchichemu ti nuane ne bi ye bayere mu ne eburu mu ne ade so ho atosode no so ye nim se nyaado mokomu ne tomatoes ne ade ena ye wo enuaba nso pineapple mo kwadu apple o friends anu mani nyina nso so ho saa no ma onyankopon ye tina ene wo hahama ebi nso te se alefu mo kontombre be ba so what you see cabbage hahama carrot kakumba mu nyina na ade ba ko a ewo ho a ewo se yetime hye ne nso pa ene se onyankopon nyansem no anse enuane obi an ne kala menim se what's the dia enuane obi an ne kala and then I said this platform ne topic we na my brema ye nwie de ye ka emum ye bebo ba ko mi be so na ye to dia kana shada the woman say broni introduce bibi e friend balance diet before balance diet no nyankopon hye da sir what say ade chia ka wutimi nya enuaba ka e ka credit atosode ka credit na udi aduane ankasa pa so ka credit enti wani better na oye dan ya these things must come into your system tina onu abayira I was say we vegetables. Bit to say garden eggs. Na abeka ho. So and sana we be am pesia ma aye ne de no. I just say when you to so dear never so how say the way manna etie. Enti kakra be free to so dear mu aba. Leaves kakra be be kontomre so be ya bem. And sana e be protein be to say egg and as meat be so be ya bem. Bayira man kasa mu so e wo dia ode ba ya se salt nso enchene nso ode dia ode ba ensu nso e ba enti wo se de onyankopon nyansem o wosi ye nipa de apa hye ne sa enti ama ansa na nipa betimi ye didi ama ono ahu ne se aduane e de na medidi nso ma mani agye no e wo se nipa dua aduane akwa ne nso nyina timi hia naturally sa na onyankopon aye no na the truth it has been hidden no ene ne yeba be konsuwe no kro no a esie no esia ene ye be yedi no eno na me pese wo hwedi na ohunu mo kro no na onsusu wa hunu se ene no kro ni ye sa no kro ni nyina haide abepem sa bredi a ene yetena wo fidie no ho na join ye e wo dwumade no so by sending in your messages that is questions a wo a obebisa edi afa ene ensembisa ana ene nkomo ayedi ho no ode ba na fe ya kenkan na ya bisa Dr. Eric Ampaw bra wote haidie na ya bisa no na wotimi akirikire mu ade aman enti wo hwe screen so a obewu se ye WhatsApp line no eda ho e 0543 596070 na yeni komo anything a concern topic a ene ye discuss e hidden truth about natural healing ene ye di hu komo na wo hwe see the doctor hiti a odi e koyi wo questions wo se bisa no fafa ho mo a mo hwe on Facebook no so mo betimi e de eye mo contributions ene mo questions e de afo ho e de abane akenkan saa so na YouTube mo de ba ye behwe ne akenkan na e de am ti doc hidden one na wo be de di no maye mu de o mo ne say ene o mo se wo be hia wo ba na awo ho aye den ama no sa o pe ye funu aja wo ba onya oba Ghana ha ye religion because of problem one no say kan no so na e wo ho but men no so pin say that is it okay ti problem ba ko ye mo ne say ye wo nuane a wodi a even centafo na wo pa naturally wotimi wo wasofu bi amon pa ye ma wo yan pa bo oh no yan direction David enti ene di enti a eye hidden truth ne say ye nimpefe say emapi nsebuonye no kwasem ye wo enuaba ani nuani bi awudi a onsebuo mpa ho ye wo nuaba enuani bi nuanu ahuduo naturally wudi a onsebuo mpa ho oye oba obebu wonsa no ma onte ya wonsa bia so wom wow ye wo enuani awudi a oye bema eboa ma wo mema sem ewie peyo eni na ye nuane naturally na wanyangopo boy na enru ya bobobodi akakraka de die ben e dai kro die e na we na die enru akakraka ye body no ni ho before say ansana owiase bedrum proposal where was that ni ho enso na ye papa mo ma ni nyi wo mpamu ana no mo ni je
Say enubran haban no. That is it. Inti enoma onyankopon dia maye no is enough for our well-being. What God have given to us is enough for our general well-being. Your person watching now saying, "Nyankopon dia dom ye no." Yeah. Or dia maye no. Yeah. And you okay manipa. Emma ye pon de eyi nyina no chese we nipa bia ho odin enkowie paye no. No mo Nyankopon dia maye no. Ebetumi amani nyina ewie paye a ye hia hwe. Na abrebia no onipa a owanimdie bi ana nipa a otime dwene ntentem atiefo ne ahwefo ntie onipa a otime dwene ntentem no most timi de nadwene ne kata sebe womo a womo nwene ntem ne so ma womo nyina so gye tum eye de opese onye ema womo so bra womo pew womo mpew. I see. Ebi ni mo ba fo no betima ebi Dabi. indi se obi ye bi no ka kire se bra na obeja nche ka se fansem ya ha oni be mia fansem ya ha oni be mia fansem ya ha oni be mia because on na ye so na kire so na gine mo so inti na gine na mo so ninti no ono ba kire obi e wo sa wo ye ampa na wo so wa ye onzo koto mo ba fo na wo so a atiefo na refo mo onzo koto na wo so a na afa de umia na ono ne kire obi bi afa na ka cho say yes ni no ni na wa indicate me yes na afa de akọ ba bi o say me next tese ko wani ko ba say ko wani me next o ba say ko back na ka cho say me back ono na dwene ne bo wa dwene ne so ntina o kire o de yo o ba say wonya call no de arrow bi abeto na wa ka kire o say sa arrow we ne de ye call into o ba say wonya call wa komia so esa nsan na dwene ne bo wa dwene so ntina ampa de o no ka na o ba den o be yo good. Before ansana chemical things be no, naturally we were well-being. Na ye ho den oba be ma empam ne ho den ahodim mu ne ho den oba wo ba ahodim mu ne ho den empam ne nije ne ho den what you say wo abofra akwa na wo keka ne ho den bibia na ebo mani pewie peyo bia na onyankopon nyansam de bia no ma atwa ye ho ahyiam ana se broni abaka kire ye nse eno ma atwa ye ho ahia ne ntime mmoa yen kane pompo bo obi ne yeti aha bi yeti aban bi ne de tare pompo ne so a ebe paya to tia kotwa bia ma ho Ebi kura empai kwa ma heti. kotwa bia ma ho na enwe ya minya call eno ya akra nye nra na bia ye product onam na okokohia bi we imagine you say pompo bi bo no of a hospital na ye twa ye say ade bi na so ho na ye twa ele ye yi ade na na so ho no say ne sa ho no a che say ontimi mani pem Wow. kane no ka bibiduro enki ade han e na beto kire ade bi e wo mu bi e de sa ade na do bi ha ho be ni say it me ye ho adwuma obi se mo bua ye de we to ya na e de ko obi na sabe on tia semu ye no ma wo ha God have given that thing to us by why say sa no man ya to ni nyina atweguo Doctor, no chere say nya wo ka chere say onyankopon nim die mu no anso na baba wi ase bibia be hia ma ye bibia wie pa ya no bibia no de ama ye enu ti no nim say yawe ba beka ho na say oni kwa ye bone di no ka chere say munni adua baba no na mo fo na ha ba because say mo ye bone ni nti na mo ba yade ti mire bi me ka ka say fidie bi say na me ka say oni pa bi ya wo yare bia bone nti na wa yade na wo ma nti mase me kire mu wie na wo mo ti ase me ka kire wo mo say die nti ya wo yade a wa ye bone ne say na bone nka nipa ho ebe oni pa kwa ye bone pa na yare ba ye inti the moment ya ba yare ne kaisa eye bone nti na wa yade ansa mama ka say okay na me kan ni bum ne de wo man ti ase inti na kwase na wo mu say ade bi e ba bo ma nipa pomden nipa timi adwene yie nipa ni betimi hu na de yie nipa so betimi ate asem yie ne nyina na onyankopon de saa no ma ne nyina ma yen na ebua yen ampa ye na mu nyina yisu a ma na boa won but no ye penso yi nimudi entra so obi adwene a ono no esa se odwene ntam che yen ti no ono de na adwene na be control yen ti ade abegbo ko se emwa we de emwa ade betimi abo empa sanka
kane no na media no de ono de ne de na ma kane no kwa afuo mu a wo aduane wie kura ampesi akawo ene waye osi no utwa bode esefom utifom kakra bi na ode aso na ode umako ye wa ade na himi wa ade na wonim so obi enwo je tu ni mirika bode aha itime so for sa case no ya obi enwo je tu ni gidi bode aha itime so for sa case no ma me nchira wade wo kan sembe wonim sa bayere kra no baye mo no ba anse kane no ye no a na ye nsensene da bi ye de ene ne hunu nyina ye wa ade bi ye wo ne hunu ni mu a ene kra healing eye enoma bi ema ye wonu bayere ne nyina no nyina ye no kra bi a ewo ho a edinta ni pentinin kanchre enti de ba se kanchre tiefo ne say learn to be progressive suade na ko wanim se wantimi ensuade a obi be sua ya brew na de odi be brew no se be boa wo ono onfa ho batwo esan se wunnim nti e wo se ogitum na wo yo. This is the hidden truth. Me ka kire opin ye wo noma bi a se enka ye yire ye hu dia ka enipa ya de ye wo be ya because of sin but ka enkoduru sam pomponso no ma me nkyere wade bi jene just enoma eye common na onipa bia timi hu bi particular Ghana for asem na make aduane bi abe almost sanity okwa bruche we call it onion araba Ghana friend jene die nti friend jene say ye wo scent bia ewom me kire na se sa scent no etimi tu akwa chiri na your properties be so mo a shepa ne property rank na ex garlic and into the woni patutwa je na woni ne shota period do bonsa na woni afrase and into na tetefo wan am ka say ade e powerful pa into saa de property na wo mo wututwa etini kura ewura woni no etesane yeyi woni etiefo ne ahwefo ntie etesane yeyi woni kwasue ye firi ho na ye de atom so ma hohoro ho ne asan de ahyehe Ementina the moment ye jene wo betwa no bonsa na sa property na gbawura woni na ni su afrase e den eba internationally sa de na ewura woni no currency woni no enoma bia na wo so a ehie betim de ne yade abre wo no e ni nyina ni su na na so fa ase sa ni su na te enti ensu na eba na yesufia ana se noma bia particles bia ye namte a ye koka e tufa ha bola namo ha enipa ye pra dust na ewuwe ani ni nyina tu mo se wututwa de na sa na ewuwe woni a puli nsuo na ejina woni ne ho no enna eye mo se de be ye be hohoro safi no ti na mpanifo ka se wuti je na woni eye problem atadi onion. It is true brunyi be ka kire se o se woni no mo bi ni ade a ko na ye nkoye surgery na ye nkoye woni something but who did genia and so clean woni no clean and so say a normal thing dey be e twa ye ho ahia but ye nim ade this are some of the hidden things about. Number 2 your properties be a just onion ya you to fie ya your properties be a wo mu a se woni pata dia na se owo akomaya dia I was it meko. I see. Oh yeah. Na kuma do bon ten na kuma ni moye. Che se bi mre bia na ne ho mete. Se nipa ne ye fast. Se obedi je ni mo a ebeboa no. Na na mpempi Ghana fo ye se ye nuane. Aduane woni mu de ye betimi akasa Ghana de nyame anim dodo na ye nim ho ni mu de. Aha, na kwasme wi mu ne say there are some foods we don't cook them too much. Emiane bi wo ha. Ya no ni bebre. Ya no ni bebre. Ebi so okra na. E wole bet. Ebi o so kra na ehia kra sa wo benua. Enti doc, na o patra say ye wo miane ahugo bi wo ha. To say ebi a obi no aduane 15 minutes. Ye wo miane ahugo bi wo ha. Ye no minutes. 5 minutes. 5 minutes. What was you say? Ani wo miane bi wo ha ye noa. Ye wa to sudie bi wo ha ye noa. But oba Ghana ha ye no ni nyina. I see. Enti eba saa de e wo se ebeye no. Enya saa na ebeye. Enti wo didie but wo nya sunsun aso papa bia.
the emetin ya catch that here for ne say enoma we ya ye kan ya de ye brodo a ebre ne ma ye kwan yo but me bo no ma ba ko mienu miensa bi so the best me catch that here for ne say je na ye kan ho asabi eboa pa ma obi a o wa akoma ya de a wo eye problem wa na say ne fa so di no se o pesa uni je ne nya sunsunsu aso papa enwa doc o ka bibia ansa na wo sa beka je ne ho asem sisi yeah for the sake of your TF1 and her from Renti. Yeah. Come to me about and your man who do beer. Yeah. Aha. And no, what can I tell you? And intina, I will be here with say, your back as a video and answer as a foreigner. So, Lofty Adibako Mpani said, and no ma P or what, yent men trewo. Yes, a video, so because of a brain. Yes, a yent men can once a man, a burning tea. Okay. And then be beyond a bit machetina, a young near the chick coin at to ya. Now, a home be here say. Any permit me to an amount. Now, Oba, so that's why they have a center. Oba, you won't go for me on my warm back at a Sabia, I am all. Okay. Oh, you cancel one more near to a free. And we just said free. Because Obi also, Nayarian study a psychological problem. Into psychological healing must be applied. I was said, I didn't want to see money now for thing. Doc, no come any better process. Over 1 year, my back in the room and said, my Lanka. I'm not saying, yeah, and they are far, but some year, oh, yeah, it was all hiding certain truths about. And then I let you say, I'm here. So, if I remember, okay, it is obi person who sanya manwa who telephone number dia and then very important because we fra ebetimi aboa na ye ne wahia okay na yetimi ne body nkomo free say ade ba ko a ewo mu a ehia pa ne say edu mre bia sade na make an there are some things you must know you want nyama bi ho ase and there are some things you need to be taught to know oh okay you want no bi ho I was so wild to me when I will. And you want to be so on more. I was say, yet show and son, what me about you. Okay. And yes, sir, and when you go for Nipano, Nanka who hears so many punching you. Okay. But when it says I want treasure, Nipan no man, I will have home. Doc, messages are many hano. So much interested. Okay. And your man has a cowboy, my phone, one more. So let me just telephone number be to her after the show. Let me abwa yet ya phone number. What the let me after 0244 0244 364 651 651 0244 364 651 okay enti you will no be a very important enti on your yam fire say person will need onion no win so good resource about you and one but to Jenny was some the king tete you bought by rampes anywhere you know nya do no yeah ti you know nya do anywhere Jenny no near twitwa saa near de gum okay enti answer kwan bi so all this thing ni nyina na asa o we Jenny no enti there was a Jenny ni be many pedua no automatically mix it because a group be any Jane in the so. Okay. Number 2, Sandy at Tiana Sana Woody no. The moment a job canon a free, did you my dear Ako you my dear from? Okay. And for one muscle. Try Sandy and not at Tiano. Okay. Baby is a carrot. Yan one a yedi. Aha, yan one yedi. Okay. I was saying, Sandy to Jane a book. Nyado ya putom di ne saa no saa na nka ebetumi a wo ye stew okay enka men twitwa carrot ne noa ye stew ni wie ono wa tomatoes na de wo no ma wie a kafagu mu saa na stew no mu saa na we ne saa I see e hu hia se ka eye no ma pii woni pabiem but ene no e ka me ese yesua no ma manabro so na no case bi a mesre pa brante bi a wo no amo kettle mu on one more I am sitting say we are a pan so the ensem sisi no me mo some no say me put me one more kettle mu dia me put so we apomoden ko twetwa ya say unkwa hia me so ma unkwa ho hia we the hidden truth about our natural healing
eno na ne ye di ho nkomo no enyema ahinta enya fa the natural way etimi bwan ni nya pomoden eno ana ye di ho nkomo e Kumawood TV so ma wafidi no enna ha na mentwa me ho nge maboafo nkratoi emra kai na sane so se eye Dani Herbal Center omo ena aso yasene na doctor yen no edi nkomo Dr. Eric Ampa wono so eye adwuma ewo eye Dani Herbal Center wono ena ne yen no edi nkomo ewo Kumawood television won ko hia adwuma die so DJ Lofty ene me ena medi adwuma die ho chiame ama wosu watimi enya kwan na wahwe bi mo a mo hwe on Facebook no momfa mo messages no emra na menkenkan emfa emamo wo hwe screen so a yen WhatsApp line no enso ewo ho any question bi a wo apesa ubisa Dr. Eric Ampa jumadi so no obetumi edi abana afei yetumi edi eho enkomo YouTube mo a mo hwe on Kumawood TV on YouTube no so mo betumi edi mo messages no edi abana afei yakenkan ni nyina edi amamo Deliton ana afei Dani Herbal mixture endo ni nyina ewo ho na meba mamenji aboafo nkratoi meba na mebedura yeto aso wo kwa ni message na ho me no kasa jina ho Efo mi twam na mi pretty antoko amuko ha nyama nitua but ene mo ha no etu atwa ti na chedi ampo na Dani Herbal Center so akofa Dani natural herbal capsule so diaba eya for male vitality wasa ma wa pomodele when she Dani Herbal ointment eya for body and joint pain ene fama no on here oh jinga ni nyame ya aduma Sunday mo meba afole ya baba dodo papa what if you have it ene ya mo ha nyame ya se jodi na minim mi amedi ho adase mo Dani ma menya malaria no Dani ma heba mixer eno ene boa me eno de malaria dura no do so wa yade na wonim me sa me ho yade wie no na me timi ndidi timeje Dani to eno ana mo manum atose woni ha wo bedidi na mo mesrew anwumre me fa mre to me fasting Dani Herbal product wapomuden ho hia ye FDA ahyehyɛ saa edwadie yi nkrato yi mu age atomu sɛ ɛyɛ Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa bena right yasai ababiem yedase se wanya bre na wase bre na watrase ahwen na watwen ama yasai ababiem na yene doctor edi enkomo na doctor open baby wo se obi at the kettle enwa emo na a kettle so yede normal money say anything na your problem no yeah for example kettle awode no amoye on the kettle no your metal iron bi ewo mu a ene na hiti na ma ensuo na timi hiti and also your component ne bia particles bia ewo ho the more na eye adwuma kyem nyina na rusty na a creative problem all the one the iron bi na ye okay na re ba ko ewo mu ne say say yen way of life akoye no e kan say abrofo na detect ma ya yeah yen timi nya without them yeah and on your person nipa ntia say ni echira woni ebe wintem na onyankopon so ebebisa ye okay for example answer no message kakra aba mama hwana making can be emfa emamo we say my name is Evans from Edra Sechedumase na the message of the aba say a lot of people complain about barrenness any herbs for that treatment enti yebeka hwasem na ono so ne de no messages no ebi abapa na mehwe na makenkan e de amamo when so dia was about say doctor hepatitis B medicine is it it takes how many months to kill the virus I'm saying yanka hepatitis wasem but also so question also the abano no enti menim edra o ka ho asem say eye chemical drugs and say ebia herbal drugs and o ka ho asem dia and also ebeba enti me show on for message no maya obetimi e de odie no aba wo de be fine WhatsApp line so we screen as ya WhatsApp number no e wo ho wo de message no ba e be kinkan mo a join yen wo Facebook no so a mo hwe no so mo betimi e de aba and likewise YouTube no so mo betimi e de message no aba doc enti ado ba ko you say for example hwe say enoma etwa yen ho ahia abrofo ena de abre yen e bit se blender yeah de bia na anya se yegu obi adwuma there be but
onipa bia wa asase so no e wo nyankopon abode and we must be very careful the things we are selling to them ene ensunso aso a e de bebre won when you say tete ayewa clay na omo de when you say clay no mpemu adwuma clay oh yes e no mpemu adwuma oh obi a wo do mpemu how pa ta di clay no say doc ayewa no a ye no yeah kane no okoto ayewa no a obo se lines bi efum ti uche na efra eye no mpemu adwuma enfra ni agro I see eye so good a cash mum eye no mapi doctor tobo eye no mapi ayewa ye ya puto etwi nyado eye no mapi ye so twi konto me eye no mapi na wonim se wonyankopon nyan so on se clay se wo mudi a ebeye den aha enti sa properties na e wo mo no strengthen bones pa cash mum eye adwuma pi na ade ba ko wo mo se etanon so eye duro eye bia enso eye duro enti sa no wa etanon ye bia bia na me say these are the hidden things we must let our people know and no when ye no ma ahinta e wo se ye ma ye mindful no na aboa won enti nyado na okote ya ono ya otwetwa jene no eye duro bata ye aduane enwo ye ngo papa eye duro eye aduane bayire na nkasa ne hunu nyina ya nwa no eye duro eye aduane ansa na ayewa no so ene eta na ye de atwie no eno so ye duro ese ye ni nyina de afiri ho ena ne blender no ena ho metal na ewo mu no kai se kwan bi so no etese blade ewe ebu kakra na eno ma ewo nuane ho a ehinta de edo so bebre de metimi aka kire tiefo an se ti mumma ye ninku ye bebre ho na abibiduro no so kra na sei aba obi a eye benete ase preko pese enye obi a na wo ho ni mede sa o enye obi a na wo ho ni mede timi that is it obi ho no mo otimi ba ye nche na obesua de ba akomi ne miensa na okọ ohuru but odene se de wo kunu na ye into wachina otimi ye duro ba akomi nu bi a o doctor chese na oye ye no mane ade ade mesro pi demi heba center ye ba system mu nyele ache ye nuru ye hwa yarefo ehwe mojam hwe no mapi ye no mapi ton nuru tutu nuru ma manfo bebre na no kwasma e wo mu ne se ye be se tiefo nti ase preko pese there is power in natural healing okay say ye kire onuane ankasa wudi ama saw yade ne ewo ho se enoma bi nkoso yi wa pomodim ne ye church onoma ebetimi aboa no ewo ho pa te mo maye ntombo twene ye ba se ato aso ye mu ewo dani herbal center enupa hodo a mode aba no na ye ni ehun komo kakra na ye ni efo lines no ntum ama afrefo no entimi enfrem se wo hwe ewo dwumade so a obetimi ahwe screen ase obemu se ye de dani herbal center for numbers no agu ho na mesro se bomodin se obetumi afre na nkomo a ye di ensembi se bia wo no bia doctor wo ho ontumi yi wa no a ye doctors ni bi wo a mobile phones no ekura wo mo bibia e kire wa adwen bia no obetumi afre na wabisa wo mo na omotumi aboa mo apomode no etimi asipi asita enso e dia ma ho kai na sele so se omo akofa enupa e dia badwa so doctor e da be ka ho nsem e dia chen doc ye wura dani herbal center ye wo be say 15 minutes na ye sorry so akọ enti body tew e mayen e wo dani herbal center mo so ye enupa mudi badwa so mudi ho dance me ankasa me living testimony e de ma munro no a aba no ye ka daniton boduma papa na daniton na me kan for dem ma oba bia na obu nsa moja no e ba bebre enti enanson na ono moja no etimi eba na ba nso a e ba bebre sa enti after ne nsebu na chi no na wayɛ mmre bo ko otimi di be na sane na ya onko adwuma na me kan for daniton e ma no enti ne nsebu achi no onu daniton no na emoja no a afiri ne ho nyinaa no asa every place na abesema and I'm say wow onu ase edo de eye adwuma se nkonya enti minim se dani heba nindo no eye nkonya duro dia ene mo ho dago kakache na kwase me se dani tu na wakoka ho asem dia ma memfa enunram de di kan ne se dani tu na wakoka ho asem eye busua nyina dia ye wo mojaduro pi wa dwaman so amanfo no nom bia ensunsan so de akire se wo mu nimu aka wo mu num bi da
but e can be say na ase obi ase because me woman say then to na wo ka ho asem no so ba tan bi hwe me na ne ba ne nyini nya fa onto bi akwa no ntumi nyini yi akwa no otumi di all right bi okra otumi di obi wa so kwa ntumi di sa ntumi di nyini yi what the enemy miss all that for growth e won kwala mu bi atobi ma no then to no I'm telling you akwala ne ho nta nye ne ho nya akono ti edumre bi e wo pie mpo a wontimi mfa ne mpie ne nyina ne se akwala ne ngelengelengele ono a wo di akwala no movement ntimi nkoyiye na dwene ntimi nhunu no ma yiye dwonso de ne kura wo hu no ma pi ade bi a ntimi ma akwala nyini yiye bia no deni tomba mu a eboa deni ton heba me sha pa me pa che o pe deni ton no ni bia number no a eda screen so no wo hwe doctor ase ho no a mo se screen so no deni ton omundo no e wo ho na so mo numbers no fresesi a na bi se ba bi a wo kwa obenya bi na omomwa o na wo ye oba sade na waka no wo ye oba na wonsabu onya kwan bi so no etie nyankopon na etia won so ukunu nso etia no eye serious case o ye ka say ye kire mu sunsun mu honam mu aware mu ensunsun ensunsun aso de ba ehu pa to wo ye oba na wonsabu onya pede ni ton ni binom ebeboa opa be ma won so wonante awia so wotinyini mu eye adwuma pede ni ton ni binom na kwase me wo say wotinyini mu a why there ya probability say o circulate fifth organ wa komadi mu akotene no oza akomane pompi moja na de fa entini mo to wotina nyini mu pia emma moja ne ntimi nye amode enye adwuma enti wo behie de ni ton na rationalize moja na timi ma na ye adwuma yi sa wona wo anya fa wo ya dan empaibo ntimi mfa kunu mre wo da dai oba bia sa wo de empaibo na epe kunu a wo boa ma wo nya fe na sa de baifu akura no o boyfriend baifu akura o boyfriend inti sa empaibo na de epe kunu dia a wo fe ne di kan because wo ya dan ba ma bia wo ware ne yere bia ne ho ye ne fe ansa na o be he ne suban. Okay. So, Yansha Denima. Denima, dear, medical catcher say ya in so to dear. Malaria, no, or bad time be anywhere. I was yes, I mistake no. So, your bad time, there would be a mistake. No, we need Danimal herbal mixture. Minimum bad time, Unisu, because in so better to and Tontum, a demo on ferry air condition, and Tontum on ferry searing fan, and Tontum on ferry standing fan, or office on ferry. Okay. Mukura wofra ono na efro Ghana nso woni mpepe se ya ho ne nie wo fom enti dani ma de medical catch say ade bi e fa malaria sem e fa typhoid sem e fa fever sem de pebinom enkono no munyo bi se me ne wo kasa yi e ba no amanfo bi e fa gote kwan so bi de chemicals e fra ko fa nuro bi free mukuro bi ni ade ade no de fra se enye adwuma te mesra wo dani ma no 100% natural. Yeah, malaria, fever, typhoid, and yes, and jaundice, munina, a young woman. Okay, about ointment. And then the medical catcher for say, as is always any public. Yeah, you may be an old fruits and would they see her. Ain't a bit to me. Danny herba ointment and a permission of that. I see. I did here. And on properties be more. DJB, a bois to me massage ni peduana ma ni peduani to minya hoden sonko. Okay. Etim bedijuma. Na di ni twatwa ansana ma free for bam. Hwe. The natural herbal capsules. Hey, natural herbal capsules. So we are bema pa. Na ma bema ya bema. Oh, so we are bema na wo mema mu hawa. Enkono no nkofo bi nuro ma ochina. Enkofo hawo bi emre. Me di afutu abde no ma say the natural herbal capsules. Your number na go screen nanim no friend. Okay. Na ya ma direction na baabi a won ye nkyere baabi a be na bia to na ko pebito. Na say yesisie mu haw. Honam yaw. Edu mre bia. Wotimu sete sa obement mi nyina so ye ntimi nya adwuma yie kan na master. Ade e fa bema mu haw biada. The natural herbal capsules. Baby no bema. Ebebo. Na me phone lines no entum na wonso friend. Me pato Dr. Eric Ampa Ofia ha. And then enkomo ayedi a hidden truth about our natural healing. And no and yedi ho komo na a very broad topic.
ene yentumi anwie minim se brepam no ye san ene doctor edi ahia wo ha ye bebo modern se ye betoa so na yakọ much into details na fe ye kom yie pa na etimi aboaye ama yetimi ahwe ama bibia so etimi adana akwam bibia kire wadwen no mepa cho ye de dwumade ba wiye ubetumi afre na ensembisa bia wo na opeso obisa Dr. Eric Ampa no ubetimi afre sisia enti se wohwe screen no ase a ye numbers no ewo ho ubetimi afre ye na ensembisa bia wo no wafre mepa cho ofra lower the volume of your TV set lower no enti bomodia numbers no eye 0202 66 84 62 0202 66 84 62 and now submit me after 0202 66 84 61 0202 66 8461 na wa Johnny e wujumade nso bibia wo apeso bisa about ene nkomo a yediye e wo nkwa hia dwumade nso no obetimi afre na won so wabaso bi doc yeah enti dani natural herbal capsules no wo ye be ma na o me masam nya enkono no mu Eurobia ma ne nkofo how emfa because ene wudi agura be mistake doc when so megidi say enye aphrodisia natural medicine asiesie natural ya kra de tina de bia ye ka chemical drugs one sabiti be very careful one kono no bia ma na ma effect okay natural dani natural herbal capsules ebinom na ebeboa okay kai say ofra ube lower the volume of your TV set na what enka e studio ha hello good evening when to me ejina so and so line no drop it enti Mr. ofra na wa bomodern na wa lower the volume of your TV set na yetimi atonka good evening hello good evening right enti wo share screen so good evening hello okay on this one to me enti said ye kan na obi bisa e wo text message wo say awo edru ana compare ade ba ko e wo say so ne so ne said ye kan ye number na ye dey tudwa yeah wo screen ni nya abotwe na frɛ na ene ye ni nkom be cheche no ma bebre awo ya betumi aboa ma wona timi aba okay mama here of phone say wo so good evening hello good evening Your call has been put on hold. Right. Please wait. Okay. Mestre Ofra, na one lower the volume of your TV set. Na what TMA every studio have. Good evening. Hello. Okay, Safri. Takrali. Okay, mami team. Na me paso me see passing here. Untuk ini na bisa nafasa na saya okay look o betimi ababie mo question no sa ababie ma me why hello good evening good evening e ba so din ba bia free let's see Michael the fish sunyane Michael me ba to mami team na believe we just doctor omochi kwa wo omochi okay Ashtown in room okay all right doctor the number we were number na a good screen so na offer obeyan and I'm able to okay and you obabu bon titra TV no why na aha na hwe the number na be na offer okay all right that's it okay all right doc enti said na obi bisa about awo ho asam I say emre bi na me kire mema enuane ne nuaba bi a wo mudi a etime buo mo naturally yeah say me can say mama show free emra good evening me ba so din ba bi a free pastor from jam capacity takradi okay man put one into but let me be say what's your order asthma okay nti say ni obi o asthma and also dey no betime okay doc yeah the number be so person yeah na wa friend obi o special problem bia no on friend number no na ye ni ho enkomo okay enti said ye na make all right enti we be ma
last time me catch a man say enuani bia omo nature no ayese mema we a bema dibi okay also kwadu say so say the city na also God is so wonderful also bema bia sabe eba bema no na shape no emwa ebe yaketwa o we kwadu so also kwadu ifri ne to na eba no emwa sa na kobodi bia okay my sure for Imra. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. You want to do baby out free? Hello. Would you baby out castle free? The family teacher, Mr. Kofodia. Kofodia, me want to mammy too. Hello? Me pacho mitio, kasa mitio. Pacho me banu oyale ontitio ontini. Okay. All right. Okay. Mate, oka utio ho TV no so. Mesra say ofra na watwe ho free radio no TV no ho de mame. Okay, hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. I want you to be free. Okay, your phone say. Okay, me about mommy too. Okay, all right. I'm say Dr. Besoria, the number no ofra mo benya no na bibia opese obisa no bia no we bisa no na menim say nkomo ye di na opese wo ka ho asem. Okay. Right. Okay. All right. Yan fa for you me see hanafe. Yeah. Doc. Say wa o person ka wo ba dwuma de so na wantimi anya akwanya amaso no. Doctor telephone number no e da screen so. Se ne ye di bie phone lines no eni screen so biem. Enti doctor number no e da ho. Enti ubetimi afre sa number no after the show na one doctor atumi edi nkomo questions bia wo a o pese obisa na bia efa Dani Herbal Center for edupa no bia obetimi afre na anase nkomo ayidi ye so no obetimi afre na doctor Boa doc so enti Dani Natural Herbal Capsules o ye be ma eni kwa so ma ne pa wo okay so you said the name chanity ka ye ma capsules na say ba so ye be ma bia wo mera o ba ye ma Dani Natural Herbal Capsules okay ewi a na ya kire enuane a dia ebeboa ma unhunu bibio okay be all say the bia city yeah oba ono so pa wo me ya ma wo aduro me ya ma wo aduro me ya chiro ni ya obedi eti ma me ma one of the food na ye nsore nko hwe aduane bi te se paya ti wo ye oba enuane a onyankopon aya na ba ehye ni mu no on say wo paya mu a na ba no wonim say paya mu ya ye paya mu menim say wo hu a wo paya na uyi na ba na ehye mu no ye paya mu e ka no ma bebre I see e ka no ma bebre na ba na ehye mu no nko akra na eye aduro na esan so kire udi pie na nkasa de ebeye de amaw doc ye ko ye so enti ye betia yeah sorry ye betia etiefo a ne ahwefo a wo mo ehwe yen okay metia me Dr. Pani Dani Herbal metia no na afei metia yenyumayefo no nso nyina okay ni nyina nso echi ne metia me hokani oba pa efiasa wa papa bi okay na afei obi bia da oni ye adwuma okay ye chia wo nyina kuma wo TV phone so ye chia wo bia ye da say fa ye number no bra ye so de no say de go screen na ye 020 ti ade bia e kire wadwene no ene ye nkasa okay na ehu hia se be mo aba clinic ye be mo aba ehu hia se obeto ye no bia ma be na o kan se me sa ne baby pompe de ni ton ni bi e ma no okay ebe ye firo one time enti ye number no e ye 020 967 7973 okay and they personally wo fra obenya me yankasa ne me de akasa e ye 020 967 7973
enti ebo bi ehia na ofra right yebeda Dr. Eric Ampa ase Denny Herbal Center and Clinic and ofra oba be kan ye ho a one ya bedi nkomo about the truth the hidden truth about natural healing and yebedi ho enkomo e wokasa fidie so mame fast then be ema aboafo Denny Herbal Center for say ombeso ya sene e wo sa adwumadie mu Nyankopon ehira mo papa mame fa asedane bia etoso biem emfa ema mi Piero Bernard ono so eboy we dwumadie so na afei DOP papa ba ko pe camera ono ejina camera na echi Kobe Frank na ko VTR Augustina na MCR so Loretta omo nyina eboy na programs manager ba ko pe PM ba ko pe Otwi Nozo 1 original director and so the boy me producer Sir Mike and afei Queen AJ Hipsy omo nyina eboa ema ye de dwumadie no ebrel midin ene Francis Adey dudu na frame DJ Lofty ebi nso frame Kofi Anwofe the romantic papa Christo ya adom no de yankwa echen ya next week same time 7 p.m. ekom 8 p.m. ebese shabim original Samdakus medase makrao Kuma TV aba amansane yana yedi Kuma TV aba amansane yana yedi Sini papa be na upe biasha amansane winnano baby Kuma TV amansane yana yedi